Ibihe vyiza bakunzi ba Minembwe TV, reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu ni umwanya w'amakuru, ariko amakuru yacu turahera mu karere ka Minembwe, aho ku munsi w'ejo wa gatanu habaye intambara ikomeye. Ni intambara yabaye ku munsi w'ejo na gatanu ku minsi 21 y'ukwezi kwa kabiri 2025 ahagana ku isaha y'isa 11 za mu gitondo, aho FARDC bivuga ko yateye twigwaneho mu bice vya Runundu no ku Kabingo, hanyuma byaje kurangira FARDC bayirukanye mwirango rya Runundu yari imaze iminsi harariho ikayayo, ndetse n'ikayayo yari iherereye hafi n'ikigo cy'indege ku Kiziba, naho bakaba barahabakuye, ndetse no mu madegu hose bakaba barahakuye FARDC. Ubu twigwaneho ikaba yarakuye FARDC mu karere ka Minembwe. FARDC iramanuka yikakwa murima, ubu twigwaneho ikaba ibyina intsinzi nyuma yaho ikuye FARDC cyangwa se ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Minembwe, kuko yari imaze iminsi batoteza, kuko bivugwa n'abantu bari hariya mu karere ka Minembwe. Reka amakuru yacu tuyakomeze mu mujyi wa Uvira, aho bivuga ko intambara ikomeje hariya mu mujyi wa Uvira hagati ya M23 n'ingabo za leta FARDC, aho intambara imaze iminsi hafi iyi nga yose ihabera, nyuma yuko M23 yirukanye FARDC mu kibaya ca Rusizi ihungira mu mujyi wa Uvira. FARDC iza ikurikiye, none intambara ikaba ikomeje hariya mu mujyi wa Uvira, aho abaturage bikingiranye mu mazu kubera impungenge z'uko bashobora gusohoka hanze, bamwe bakagirirwa nabi na wazalendo kubera impamvu zitandukanye. Rero intambara ikaba ikomeje hariya mu mujyi wa Uvira, ikomeje guhanganisha M23 na FARDC, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza gukomeza kubabwira uko byifashe, nimba M23 yabashije gukontorora umujyi wose. Reka dukomeze kuri inkuru ivuga ngo M23 yasabye ibigo bya leta n'iza bikorera muri Bukavu gusubukura imirimo yabo. Umutwe witwaje intwaro wa M23 ku minsi 22 ukwezi kwa kabiri 2025 wasabye ibigo bya leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza bikorera mu mujyi wa Bukavu gusubukura imirimo yabo. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibigo bya leta birebwa n'iri tangazo harimo Regideso isanzwe ikwirakwiza amazi, SNEL ikwirakwiza inguvu z'amashanyarazi, ndetse n'ibigo by'uburezi, ibigo by'ubuzima na radio televiziyo by'igihugu RTNC. Ibigo byafunze imiryango ubwo abagwanyi ba M23 binjiraga muri Bukavu tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Icyo gihe hari impungenge ko bashoboraga kugwana n'ihuriro ry'ingabo za RDC ryari ryahungiye mu majepfo y'Iburasirazuba bw'uyu mujyi. Aho mu bakozi b'ibigo barahunze hasigara bake, gusa M23 yasabye ko abo basigaye babasha gukora imirimo yabo. Kuva M23 yafata uyu mujyi yatangiye ibikorwa kura mu baturage ibishobora guhungabanya umutekano wabo, cyane cyane intwaro ihuriro ry'ingabo za RDC ryari ryaranyanyagije mu bana. M23 ihamya ko yamaze kugarura umutekano muri uyu mujyi, ndetse yanijeje abaturage bawutuyemo ko itazahuvamo ahubwo izakomeza kubarinda. Reka amakuru yacu tuyakomeze muri Uganda. Museveni yavuze kubyo kohereza ingabo ziwe muri RDC kugwanya M23. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yanyomoje amakuru yavugaga ko igihugu cye cyohereje abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugwanya umutwe wa M23 mu ntambara ihanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta. Ni nyuma y'uko mu ntangiriro ziriyinga Uganda yatangaje ko yohereje ingabo mu mujyi wa Bunia wo mu ntara ya Ituri mu rwego rwo gukemura ubwicanyi bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro harimo Codeco na ADF imaze igihe ikorera abaturage ubwicanyi butandukanye. Izi ngabo zicyoherezwa i Bunia, ibitangazamakuru birimo Al Jazeera byahuje iyoherezwa ry'izo ngabo n'umugambi wo kugwanya M23 ikomeje kugwanira n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Perezida Museveni mu butumwa yanyuje ku rubuga rwe rwa X kuri wa gatanu yavuze ko ingabo za Uganda ziri muri RDC zitarebwa na gato na M23. Yagize ati, muri uyu mwanya ndagira ngo ntange umuco ku makuru naraye mbonye kuri televiziyo Al Jazeera. Hari ikintu nabonye bavuga ko Uganda yohereje ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugwanya inyeshyamba za M23. Ntabwo ari byo. Museveni yavuze ko kandi mu myaka 4 ishize Uganda yohereje ingabo zayo muri RDC mu rwego rwo gushyira iherezo kuri ADF imaze igihe cyane yica abaturage ba Uganda ndetse na RDC. Yavuze kandi ko izi ngabo zigeraho zahawe izindi nshingano zibiri zirimo kurinda umuhanda uhuza uduce twa Beni na Kasindi warumo kubakwa, ndetse ko kuja hagati y'ingabo za leta ya RDC na M23 barimo bagwana. Ingabo za Uganda zari mu butumwa bwa EAC. Icyo gihe byari imbere y'uko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirukana ku butaka bwayo ingabo za EAC nyuma yo kuzishinja kwanga kurasa M23. Perezida Yoweri Museveni yakomeje kuvuga ko ibintu bikomeje kuzamba. Leta ya Uganda yahawe na RDC uruhushya rwo kohereza ingabo muri Bunia na Beni. Yakomeje agira ati, icyakora kuba ingabo zacu ziri muri Kongo
taho bihuriye no kurwanya M23 kuva mu ntangiro inama yacu ku mpande mu makimbirane y'uko zaja mu biganiro. Museveni kandi yunzemo ko amateka y'intandaro y'amakimbirane ya RDC umuti wayo ukaba uhari ndetse ukaba waremejwe ubwo abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC na SADC bahuriraga mu nama iheruka kubera i Dar es Salaam muri Tanzania. Mu myanzuro y'iyo nama hariko leta ya RDC yaja mu mishikirano na M23 nubwo yo yakunze kurahira ko tazigera igana na rimwe n'uriya mutwe yita uwiterabwoba. Reka dukomeza amakuru yacu kuri inkuru ivuga ngo Amerika yaburiye abaturage bayo baba mu Rwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika zaburiye abaturage bayo baba mu Rwanda zibasaba kwirinda gukorera ingendo uturere tw'u Rwanda duhana imbibi n'ibihugu z'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'umuburo Washington DC yatanze biciye muri ambasade yayo i Kigali. Iyi ambasade yavuze ko uriya muburo ushingiye ku kuba amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo akomeje kwiyongera cyane, bityo akaba ashobora kugira ingaruka imbere kuri kiriya gihugu ndetse no ku mupaka w'u Rwanda ruhuriyeho na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ambasade ya Amerika mu butumwa yatanze yavuze ko abakozi bayo nabo babujijwe kuja mu turere duhana imbibi n'u Burundi na RDC keretse bafite urusha wihariye. Yakomeje agira ati parike y'igihugu y'ibirunga, ishamba rya Giswati, Mukura, ikiyaga cya Kivu ndetse na parike y'igihugu na Nyungwe hose haherereye mu turere tw'u Rwanda duhana imbibi n'ibihugu by'ibituranyi. Amerika yibukije ko umubano w'u Rwanda na biriya bihugu bituranye ukomeje kuba mubi cyane ndetse ko hari ibitero byambukiranya imipaka mu minsi ishize byagiye bibaho. Mu bindi Amerika yasabye abaturage bayo baba mu Rwanda harimo kuba bagihamira amajanja kandi bakirinda kuja ahantu hateraniye abantu benshi, kumenya abo bari kumwe no kwitwaza ibibaranga bitaratakaza igihe. Reka dukomeze amakuru yacu kuri iyi nkuru ivuga ngo zabyaye amahari hagati y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda n'iya EU Union Européenne. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye iby'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU nyuma yo kwikoma u Rwanda kanarusabira ibihano irushinja gufasha umutwe wa M23. Na gatanu ku minsi 21 y'ukwezi turimo mwaka wa 2025 nibwo abagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko bagejeje kuri komisiyo y'uriho igizwe na komisiyo zombi z'ububanyi n'amahanga zasesenguye ibyatangajwe n'inteko ya EU ku Rwanda agamijwe kuzamagana umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi. Reka amakuru yacu tuyakomeza kuri iyi inkuru ivuga ngo ba generale barimo Mubaraka Muganga wo mu Rwanda basabye FARDC na M23 guhagarika imigwano nta mananiza. Abagabo bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC ejo na gatanu basaze impande zihanganye mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imigwano. Babisabiye mu nama yabahurije i Nairobi muri Kenya, n'inama yari igamije gushaka icyakorwa mu guhosha intambara. U Rwanda muri inama rwari ruhagarariwe n'umugaba mukuru w'ingabo zarwo General Mubaraka Muganga. Iyi nama kandi yakurikiye iheruka guhuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC ndetse na SADC bahuriye i Dar es Salaam muri Tanzania, nayo yigaga kuri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo nama ihuriyemo abo bakuru b'ibihugu basabye ko abagaba bakuru b'ingabo gushaka igisubizo cyatuma imigwano ihagarara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 umaze kwigarura uduce tw'ingenzi turimo umujyi wa Goma n'uwa Bukavu na Kamanyola ndetse na kimwe mu bibuga by'indege bya Goma n'icya Kavumu. Inama y'abagaba bakuru b'ingabo kuri uyu wa gatanu yibanze ku myanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu irimo guhagarika imigwano, korosha ibikorwa by'ubutabazi kubagizweho ingaruka n'intambara, gufungura inzira z'ingenzi, gushaka uko umujyi wa Goma no mu nkengero zawo hatekanishwa ndetse gufungura ikibuga cy'indege cy'umujyi wa Goma. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko hakenewe ibiganiro hagati y'impande zihanganye mu rwego rwo kugera ku mahoro arambye. Mugenzi we w'ingabo za Kenya General Charles Kahariri we yagaragaje ko birihutirwa cyane gukemura ikibazo cy'umutekano ukomeje kuzamba muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama yo kuri wa gatanu yitabiriwe n'abagaba bakuru b'ingabo zo mu bihugu bya Uganda, Kenya, igomba gushikirizwa ba minisitiri b'ibihugu bigize umuryango wa EAC mu rwego rwo kwisuzuma no kwishyira mu bikorwa. Mwakoze kuba natwe muri uyu mwanya makuru. Nimba utarakora subscribe uyikore maze uzazobona ibiganiro byacu mu ba mbere.